Nakapamli Indo Myanmar liret nga vegapin o takta nga sam kavai tangkul katamnaw saklong na timan sahira. Free movement regimes mabung pada kahay pohayra. Manipur Jingri Kavai Shongza Yakshokta phrase Karezat Pokhaira Gachi MHA Northeast Advisor na Hanghaira. Leikayangator Aja Tangkhul Express Pvt Wipao Ringyaophi Ningshen in Apami delay. Pao being may saida nangrumsa. Free movement regimes FMR Kuitui Kamigala Indo Myanmar liret nga vegapin ot ngru takta sakavai Union Home Minister Amei na gahangli tangkul katamnaw saklong TKS na makamaya pangshokhair. Shorkar wi ot sakjina naka nauping wi thotrinjan kala ngashan mashunla Kamakan mang maningla community with social economic kala cultural fabric li sajang saka the saklong jina kapishoka. Artificial borders na kaimila liret Maganda achala kai na communities ping tukla kahay ang yung rumda ra kahay kang khalei hili free movement regimes na kamataya akana. Ji kuitui mihaya ka kasa kachot shimkur kang kai leishakli kahop kala traditional interaction ni kahop ng sahawra TKS na hanga. Kala liret nga vegapin hiwan naka society koka kasali direct assault nga saya gaji TKS na hanga. Jina itumui historical mashun indigenous sovereignty li sajada itumui mipingli makan kana restrictions kapar na da saklong na hanga. Jikatha jina ning kakarik maday kasang mang maningla apam hili social unrest layng sakra da TKS na hang matin hayra. Jidada sada nakabam li border fencing project sada khalei thakta nga sam khavai TKS na demand sa hayra. Free movement regimes mabung pada layng sak lushit khavai kala naka nauping with traditional rights customs la identity li kaya shi khavai TKS na demand sa hayra. Itu mengalai lami bingli sajaki kaji policy kangaje ma kuira rang lakha naka minganing bingli kakhalat lila kahai kangasan le khawaila TKS na bohaira. Nakabam li naka nauping wi mashun paida kui mikapai maning managaji saklong jina Indian Union Home Minister Amei li phaning ung sakhaira. Kala itu mui miyurli namchan kawai policies li makamaya koka sada nganing kawai saklong jina naka organizations civil society groups international human rights bodies pinglila kathonghayra. Manipur Jingri Kavai Shongza Yakshokta implement Sapokhaira Gaji Ministry of Home Affairs Northeast Advisor AK Mishra na tuimi hayra. Tuihi Federations of Civil Society FOCS Manipur wimi bing Mishra ling sogabamli kahang naji. Paume bingli FOCS spokespersons ngambam Jamjam Singh na kahang MHA advisors na kang hot society jiwimi bing wasampanga. Atum karjan kasali Manipur Jingri Kavai kasa roadmap later jiwi phrase kariya hapokhaira gaji mishrana hangachi. Suspensions of operations SWO agreements wimaramling executive agreements atam kanhai salala abrogate masa mirang the mishrana hangachi. Kala agreement ji yang lushida revise kasa atam rara sara gaji la hangachi. Jingri Kavai Shongza yaksho kahai jiwi phrase kariya jili kutlai Kam kasang shongfu janre shokami armed grouping with activities kakam hikata hizang atahanga. Jiling asunda kudlai hamsang kawai atam kami Manipur governor na jizi kami na ji. Janreli kazat kahap malay kawai shorkar na sa kamay paikar kuira gajila mishra na hanga ji. Pau hi Imphal Times li samkapang. GPRN NSCN Kelonser saka sa mawan sa kahay colonial retired AS ngaran miwi mingling ngelung kushun ang ranangi ringwi kuli kui kahayra. Monolith erection ceremony jit tarik tratang ayotang ringwi li kui kada naka National Workers Ping naka civil organizations wi minganing ping United Naka Council All Naka Students Association Manipur, Naka Women's Union Tangkhul Nakalong, Tangkhul Shinaulong, Tangkhul Mayer Ngalalong, Singtun Katamnaulong, Tangkhul Ungvulong, Kala, Ringanay Kung Pingwi Hetman Katana Pingla, Karanau Ping Wazanga. Ang ranangi Jili NSCN, GPRN Naka Army Longvibu MCVC, General Ninkan Shirmene Mosawa Sada Wazanga. Major General Retired RVS Shangam, MC Steering Executive Members na Kayawo kala Major General Retired AS Jinauyo, MC Steering Executive Members na Special Kesada Wazanga. Nakaningkan wuivang kangarerli ot ngarut kui mikahai, jikat mikahaya mawansa kahaya Colonial Retired AS ngaran mili kaya shida
Kaning Kahai Monolith Chi General Nikhan Chimrina Lanmi. Gazib Chili Ringwe Hitharan atam A Shimrina Yarili Kasatsanga. Ex Naga Army AS Paumatingna Kareli Colonial Retired Ran Mili Otsa Kangarum Atam Paninkung Pajite. NG Shimre Steering Executive Members NSCN GPRN Ringwe National Workers Wimatunina Mawansa Kahaya Colonial Chili Kayagashi Pongshoka. Naga CSOs Saigoro Matanina United Naga Council with Speaker Victor Koringna late Colonial Retired AS Ngaran Mili Kayakashi Pongshoka Major General Retired Shangam RVS MC Kala Major General RS Jinauyo MMMC na Kamatwili Naga Army Kala Yarina Kachot Kachang Pungahai Paniunga Kachot Kachang Pungrumta Army Li Otram Natsingarum Kahai Chi Paniungta Mawansa Kahaya AS Ngaran Mili Major General Retired Shangamna Legashi Aina Soda Kayakashi Pongshoka Kala Naga Maram wuivang Naninga da Manga mavakapei Major General RS Jinauyona Kanutot Pingli Kasatsanga Naga Freedom of Manly Ringwina Shurukwimi Kahai Maram Lahangsangda Kayawo in a special case Kaninina Mayakangai Pongshoka Musawa General Nikhan Chimre MCVC Longvibu Naga Army na late Colonial Retired AS Ngaran Mili Awe Tukla Kahai Kayakashimi Kala Ringwe Ramnauping La National Workers Ping na Naga Movement Li Shurukwimi Kahaili General Nikhan na Mujut Kami Mayakangai Pongshoka Ringwe Wei the Kashoka Thana Ping Brigadier Retired Kapangkui NG Shimre Steering Executive Members GPRN Kala Major Retired AS Ngatingkui Longli Army Longvibu Jina Masot Mia Naga National Movement Wimara Motion Firms Kala Entertainment Ina Jitei Kamili Kaimataya Kangasa Ramjui Lemet Katem Kashap Lila General Nikhan na Mayakangai Hangsanga Naga National Principal Li Ningshen mikhavai Kala Nationalism with Spirit Mashiman Kavai Longvibu Jina Kasatsanga Meide Jangjit Li Gazang Nongma Banba Kajida Leng Nong Shungkang Sakli Makhamaya Pongshokta All India Trades Union Congress AITUC Manipur State Committee na Manipur Governor Li Memorandum Misanghair Kum Hata Nongma Bunba Zimik Sholi Lenganon Kashungji Imphal Municipal Corporations IMC na 2022 Ngapei Kachang Mikashok Zizi Kamia Thishurta Gazat Naji AITUC Manipur State Council Secretary Kangempam Shamungo Singh na Memorandum Chile IMC wi Zizi Kami Jiwi Legal Kala Economic Sagazi Hangjitayam Maram wuivang Ridala Amei HUD Principal Secretary Kala Municipal Commissioner Li Ngkauhaira Ka Paikar Makui Mituda Lake Non Tangtangalang Kapay Nau Kala Yarili Sazaya Gaji Hanga IMC na Zizi Kamiji Legislative Authority Mazangmana Kala Article 19 we right to trade Eina Article 21 right to livelihood Li John Kamakan Otsagnata Memorandum Jili Hangsanga Kala Dudak Ji Stakeholders Pingli Mga Sanna Kwika Haina Da Hanga Manipur we hakla ka highling non imagay tel katha shungkhang ngasak jina Manipur we lansinrin kala tourism sectors li saze ngasaka gachila hangsang IMC notification ji thakta khalan ngasak vai AITUC na governor we jizakami nga kawhaira Manipur 2025 to 26 budget chi mashabman the Communist Party of India Marxist na makhamaya pongshok khaira Manipur li shok high ethnic violence watman ka kala otpam makhalei hi katha wuivang budget chili mazang thura gachi hanga Lakhawak Janata Dal United nala budget chili ningyang mongmana chi haira Shokthang Lok Sabha li Manipur budget Eina supplementary demands for grants misangda current financial yearly additional spending lupa 51,463 crore zangaji. CBI State Unit Secretary Cash Trimayum Shandana budget chili makhamaya pongshokta karego maina yanglaka allocations matai sang sarala state road kamrat lehauda chili mashabmanada hanga. 60,000 displays miping shiman ka highly budget china kathata yangsang migi ka chikhalada khanga hansai budget hilia thumwi rehabilitations wuivang mazang mithurada shantana hanga kala budget hi mathada khanga san malei la kachangkhat khi kathada lekhala kachi mathada mathaila sem ka haina da shantana hangsanga Manipuri zakshila ka haiter ka phong shokhaila la budget chili relief measures mazang thura Kala Otman Kaka Kam Kavai Shokarna Ki Paikar Kuikala the Tangaya the CBI State Unit Secretary Kashtrimayum Shandana Hanghaira.
Lakavak Union Finance Minister Nirmala Sitharaman nakahang total estimate receipt 35,368 crore gala expenditure lupa 35,104 crore lile. Manipur wuivang 500 crore contingency fund vote on account azingli allocate saya the minister chinahanga. Wangko laipam ni security force na joint operations pata khutla explosive sampanghaira. 46 Assam Rifles AR gala Du Mahar Regiment na pau kami na joint operations ji Wangko laipam awang jingya gala warukok kapuren shong kavana. Operations jing thorshong security units ngadate the CDO unit kakjing Assam Rifles PSF gala Du Mahar Regiment kakjing Superintendent of Police Nathanda kavana. Khutlai pingji super pipi Khau Kacharali Sangda Wangko laipam awang jingya gala warukok hill pamnik tumhai kasanachi. Pakwi kahai khutlai GSMG carbine single barrel rifle modified .303 rifle gala revolver la zanga. Live ammunitions round high explosive grenades gala improvised explosive device IEDs la sampanga. Baofeng handset their smoke shields gala anti-riot equipments la zangsayachi. Maram wuivang Wangko police station ni case thasang the investigation chatale. Ladrida ajiwi kamtaya bauping. Nakapamli Indo Myanmar liret mavakapei o takta ngasam mikhavai Tangkhul katamnaw saklong na timan sahira. Free movement regimes mabung pada kahai pohaira. Manipur jingri mikhavai shongza yakshokta phrase kharezat pokhaira gachi MHA Northeast Advisor na hanghaira. Aju pau hiling janghaira pau nada khlei Nathum saikorali Ringyaophi kala khamhai simik shong saserana.